Hoca Nasiriddin örük satып atsa biri gelip karısıqa verip durmayısın mı deydi eкен. Berip durayın dep başlıkka salıp tarzага salganda oos dey işenбейсиңби сонун şirin örük deydi eкен. Alarman bolsa men orozomун deydi eкен. Hoca Nasiriddin bolsa Ramazan ayı gelecek bolsa emне орозо кармап алгансың deydi eкен. 3 yıl murun Kudayga karısı bolup kaldı men oşonun kutulup atam deydi eкен. Dese Hoca Nasiriddin salıp koygan örügün gayri alatmış, berbeğim sağa dep. Berбейсиң эмне болду dese Kudayga деген karısını 3 yıl büttürgөнү келсең мага карыс болсоң, oo deytimiz. Al sыңар biz bu kişineke bebeklerge karıspız, bularga köp nese үйrөтүшүбүз керек, кийин булар бизге карыс болот. Ошондуктан келечектин ээлери деп коебуз. Ошо келечектин ээлерин дагы жолу кол чабуулар менен алдыңыздарга чакырмакчыбыз. Келиңиздер. Дүйнөдө миллиондогон акындар көп. Ошо миллиондогон акындарга жете албай эптеп сөз курап жүргөн Нурсултандар дагы көп. Генийлер да көп. Том-том китептерди жазган акылмандар көп. Бирок том-том китептин баары биригип Пайгамбарыбыздын кичинекей хадисинин астында чийкейдин канатын жалгап татып айтты. Азыр могу кичинекей бөбөктөр силерге хадис айтат, билбегендер үйрөнүп алыңдар Нурсултан Башболов. Mikrofon. Assalamu nesli sabır. Orada sabırın yarımı. Hatta basuhu sadakat, zubayu da sadaka. As-salatu aymadut dini. Namaz titreki. Assalamu cünnetun. Orada kalkan. Adallu alal hayri kefe ayrihi. Cahşuka sebepçi bolu casahan menen barabar. Summo tasufu. Orada tutmaca sohta barosman. Azatil ilmi annisen. İlimdin apatı unutu. Allah taşka kelbetingizden sululuğuna emes, cürögüngüzdün sululuğuna karay. Beyiş berişinlerden örgösü, jalgan söydön jakşılık kaçar. Ardı kamaldan niyetke karap alan az, algan koldan bergen kol üstün. Adamdın üyge kirip bardığına salam bergen üy bölüge bereke kirgendir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey biz Müslüman kılıp cerekkan, ceksiz ırıskara belögün. Sen yetkizce şoktandan, rahimi bakalım Allah'ım. Bizi en başta özüne alayıp de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e layıkınlar. Atayınızı tatlı perzent, nekenizde cevapkeşiliktir. Atuğ bağıplarına alkısın verip hizmet olsun. Nasip kılağır o yaratkan. Bizi cana bu dünyadaki bazı Momun Müslümanlardı, atayınızdı, bir tuğanlarızdı. Eki dünya pakından, arkanday balık sıktardan, faydasız neselerden, zalimlerden rumduğundan, şeytanın azgırıklarına, şeytanlaşan insanlardan, yamanlığından, yaman ve soğuk sözden, tikeberlikten, nadanlıktan, çalan aykudan, nadanlıktan, çamçılıktan, ekidizülükten, Dürönün akısına kirüydün, sahta Allah'ım, özünün kazanandan bizge fayda o, ilim, azmundu, ömür, bereketli, resli, beregör, yok daymanuz beyken, ibadatlarız, canlı, bolsun, nasip, kılagır, o Allah'ım, bizi kaçırız kınadın, zuğu saramdan, faydasız ilimden, korkmaz duruktan, ilabas gözden,
Yumuşarbas dilden, oңolбос ниеттен, тойбас нәпсиден, қайтарус қаруздан, басқаның ақысына жан чыдалы борудан, ор қайғыдан, ашынған қиыншылықтан, ұзаққа созылған мұқтаждықтан, адаға дейін ашқан шоқтан, дил орқан әлесіздіктен қабыл қылынмаған дуадан сақта. Аллахым, билік başında тұрғандардың прогыны иман сайғырауыз, алар өз қызықтығын ойлаған емес. Елдер бізге, тілдінізге, мамлекетімізге әділеттігіменен қызмат қылсын насип қылғыр. О Allah'ım, memleketimize kimden yaman oy bikiri, yaman gösterişi, bolsalardı maksatın, işsizin aşıra görbe, alardın ayına da koğu, ülkede gardırı bilögü, belpildik yakşılık, rızkın nasip koğur, özümdün uğu 94'sından urmatına, bizge arkanday nimetlarındı, жақсылықтарыңды, рызқарыңды, іліміңді, екі дүйіне жақсылығын тарту. Аллахым, шафи сымаңдан урматына, оруарға шыпа берегір, қарызы барарды, қарызынан ұтылсын, насип қылғыр, мұқтаждықтарымызды қамсыз қылған, рызқыроо берші Аллахым, bizde osunday rayımındı tөгөгөр, özüңдөн başka ешким rayımına, жана жардамына muhtaç болбойлу, işleribizdi жөнгө салып, ар бир ишибизди ибадат орнуна кабыл кылып, натыйжасы берекеттүү алдык. Doğru Allah'ım, şafi sımыңды yok, bardық çektelli sıfatlardan arzusun seni tatıp tuturdu. Azaptan doğuk yüz etmek, özün rayımından, özün razbon penelerden boğup, özün razbon amaldarat kategori adamın dibini süzge korgosuz at kağır. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ay barakatlar. Deyishmagan. Qo'l chaplashamizlar. Barakatlar.